Bazalwane, ngiyanibingelela egameni likaJesu. Ngingumama Holivehe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngiyamethemba uJehova. Ngiyamthanda kakhulu uJehova. Haleluya. Ngisindisiwe ngathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu. Ngathola umusa nothando kuye. Ngiyambonga kakhulu uJehova ukuthi ngagqinwa nami bazalwane, ngasizeka ukuthola insindiso, ngasizeka ukuthola umusa emehlweni kaJehova. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. I don't regret anything for it. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Kwabangangazi bazalwane, ngizalelwe eMpumalanga. Ngizalelwe emndenini kaPedla eLightenburg. Haleluya. Sizongena ezwini lenkosi bazalwane, siyakhuleka. Baba wethu ongcwele, Baba egameni likaJesu, uNkulunkulu onamandla wonke, sibongile izwi lakho Baba wethu engcwele, usazolikhuluma ntambama Nkosi yami. Siyakwethemba wena waseKalvari, sithemba amandla akho, sithemba igazi likaJesu. Siyakholwa Nkosi, siyayinikela nanamuhla Nkosi yami ntambama. Baba wethu usazosebenzisa moya engcwele, sambulele imfihlakalo yesulu egameni likaJesu. I bless your word, I bless your name Jesus. Egameni elihle likaJesu bathi amen. Bazalwane, siyofunda incwadi yethu u-1 John. uJohn ukuqala 3 evesini lika-2. Siyofunda libe lilodwa. Haleluya. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Haleluya. Bazalwane, ngiyalithandiswa inkosi kakhulu. Ngiyamthanda uJehova. Ngiyakholwa bazalwane ukuthi konke what the Bible says bazalwane kuyiqiniso, ngoba kwezinye izinto ey'ntweni ey'ningi iBhayibheli sezilishilo bazalwane, sekumbulekile emehlweni ethu. Haleluya. Njengamakholwa bazalwane, ngilithanda lapho lithi kufanele bazalwane sihlale kuye ngokulinda, siyawubonakaliswa kanye naye. The Bible gives us hope bazalwane ukuthi akugqini kulo mhlaba. Haleluya. Siyawubonakaliswa kanye noKristu Jesu. Haleluya. Mhla ebonakaliswa bazalwane, lithi nathi siyawubalwa kanye naye. Mighty Jesus. Ngilizwa lingikhumbuza bazalwane ukuthi sifihliwe kuNkulunkulu kanye noKristu Jesu. Ingakho kufanele bazalwane ukuthi sibambelele enkosini, singadideki bazalwane, sisaqiniwe isandla sikaJehova. Thina esisasele bazalwane kulesikhathi se-coronavirus kufanele siqine bese siyaqinisana ezwini lenkosi. Ngiyamethemba kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ingakho namhlanje ntambama kuthi mangithule lento, manguthule lo mlayezo bazalwane, ukuthi sithembe iwundlu likaNkulunkulu, sithembe iwundlu elingcwele, sithembe uKristu Jesu. Siqiniwe bazalwane, sifihliwe kuKristu Jesu, sifihliwe kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Mighty Jesus. Bazalwane, ngiyamethemba kakhulu uNkulunkulu. Ngithanda ukuthi ntambama bazalwane, iloyo naloyo ngifuna ukukhumbuza ibandla ukuthi bazalwane sifihliwe emandleni kaKristu Jesu, sifihliwe uthando lukamoya oyingcwele. Usithandile uJehova, usithande singakamthandanga, kodwa yena wasithanda bazalwane. Ingakho kufanele sesiyehla phambi kwenkosi, sibe ngabantwana abahlalayo enkosini ngaso sonke isikhathi, no matter what bazalwane, kodwa kungabikho okwesihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Washo umpostoli uPawula wathi akukho ozongihlukanisa nothando lukaJehova. Siyambonga-ke namhla ntambama uJehova bazalwane, siyambona esithwala phakathi kwesimo, siyambona esindlulisa, esivikelela imindeni yethu, ethwala ibandla egameni likaJesu, evikela ibandla
ngoba ithembiso zakhe simi njalo. Ingakho namhlanje ntambama ngifuna ukukhumbuza ibandla yebazalwane ukuthi kunewundlu, haleluya, mighty Jesus, kunewundlu likaNkulunkulu. Sithemba iwundlu bazalwane, asithembi thina, sithemba amandla ewundlu likaNkulunkulu, sithemba ubukhona bukaJesu, ngoba uthi lithi iBhayibheli uma ethenga impilo yomuntu kwabakhona isivumelwano ukuthi abathengiwe bahlanzwa ngegazi likaKristu Jesu bazalwane, bafihliwe noKristu Jesu kuNkulunkulu, mighty Jesus, kabathintwa, bavikelekile, bavikelwe inkazimulo kaMoya Oyingcwele. Uthe abangabami ngiyawubalwela, abasadingi bazalwane ukuthi bayilwele, kodwa kunendoda ebazalwane esilwelayo, kunomnqobi empilweni zethu, ukhona osimelayo bazalwane, ukhona ongufakazi ngempilo zethu ukuthi abahamba kahle endleleni yokukholwa. Ngiyawubalwela ezintweni zonke, ngiyawungena nabo kuko konke ubuthakathaka uyasithwalela. Uthi abathwele kanzima abeze kimi, ngiyawubathwalela ngibaphumuze lo mthwalo, ngoba elami ijoko lilula. Uthi thwalani elami ijoko ukuze nibe namandla, ngoba uma nikimi, haleluya, sihamba ngomlilo uma sikuye bazalwane, haleluya, mighty Jesus. Yebazalwane, sifihliwe kunewundlu, mighty Jesus, kunewundlu likaNkulunkulu, kunewundlu, haleluya, kunewundlu lapho impilo yomuntu kufanele ifihlwe khona, haleluya. Ngisho noma ngabe sone kangakanani, lithi iBhayibheli uyayihlanza izono uJesu, uyayihlanza izono zibe mhlophe qwa noma sezingakanani, kodwa akusiyo uNkulunkulu ongathetheleli, akusuye lo uNkulunkulu ongaqoleli, akusuye lo uNkulunkulu ofana nomuntu, kodwa uNkulunkulu oqolelayo, oyihlanzayo izono. Asibuyisele isimo somuntu, ambuyisele umzalwane sephumile endleleni yokukholwa, sekayenzile okubi phambi kwabaphathi, sekakwenzile okubi ebandleni, sekonile, kodwa lithi izwi lenkosi uJehova unguJehova oqolelayo, akafani nomuntu. Ingakho bazalwane nantambama unguJehova ophilayo, siyamdinga empilweni zethu, siyamdinga bazalwane ukuthi sithwalwe isandla sakhe, siyamdinga ebangcwele ukuthi sindluliswe nguye noma sesinjani isimo, kodwa siyamdinga. Singaba nakho konke bazalwane empilweni zethu, kodwa kusesekhona okungakanelisanga uma singanayo uJehova ngaphakathi kwethu, uma singamazi, uma singakamamukeli, uma singakamqondi uMoya Oyingcwele esengakakhulumi bazalwane empilweni zethu, asengakabi i-direction bazalwane enhlizweni zethu, kasilutho, haleluya, kasilutho. Nakho konke esinako kuyise, lithi iBhayibheli konke kuyise. Uma engekho empilweni zethu, uma engekho umnqobi wethu, uma engekho umholi wethu, uma engekho uJesu empilweni zethu, uma engekho umlamuleli enhlizweni zethu, kasilutho. Kusho iBhayibheli lithi ngaphandle kwakhe siphila size emhlabeni, ngoba siyazi bazalwane ukuthi kulo mhlaba esiphila kuwo ngenye imini siyawundlula, kodwa lithi iBhayibheli nali wundlu lenkosi ntambama bazalwane, lifuna bonke abonileyo, lifuna bonke abangayazi indlela, lifuna bonke abayisolayo ngenxa yemisebenzi yasemhlabeni. Lithi izwi lenkosi namhlanje ntambama, iwundlu lenkosi, his blood bazalwane, it's never failed, haleluya. Igazi lakhe lisaphila namanje emhlabathini, lisaphila bazalwane. Igazi likaJesu lisahlanza izono nanamhlanje ntambama. Uthi liwundlu likaJehova ababuyela kuye,
ababuyela enqebeni likaKristu Jesu, ababuyela enqebeni zikaJesu, bayawuthola amandla, bayawunikezwa amandla, bayawuthola ithemba elisha, bayawuqala kabusha, bayawubona indlela ensha, izinto ziyawuvuleka, umqondo wakudala uyawususa, umqondo obuthakathaka uyawususa, amandla ayabuyiselwa, ithemba liyabuyiselwa, inkazimulo kaJehova iwela phezu kwabo abamethembayo, bese iyabathwala ezimweni zonke ibandlulise ngesandla sesulu. Simbonile uJehova ethwala ibandla phakathi kwesimo esinzima, simbonile uJehova edlulisa ibandla. Hallelujah, mighty Jesus. Bekhona abakhalayo mama nobaba ekhaya, I want to remind you ukuthi bakhona abazalwane abakhalayo, those who lost their families. Kodwa namhlanje when you are still remaining with your families, hallelujah, mighty Jesus, ayisiko mama, ayisiko baba ukuthi bayiphethe kahle, ayisiko bazalwane ukuthi sihamba ngcono, we try to avoid the coronavirus, kodwa kunesandla ntambama esiphezu kwakho nomndeni wakho, kunenkazimulo kaJehova ekuvikelayo. Hallelujah. Bazalwane, masikhumbule ukuthi ukhona oyedwa osivikelayo. Kasivikeli thina singazenza izinto, kodwa sikhona isandla esihlukile kunezandla zonke. Hallelujah. Ikhona iprotection ehlukile kunamanye ama-protection emhlabeni. Iwundlu likaNkulunkulu elihlanza izono kungenzeka ukuphile that moment of life yebazalwane, ukuze ubonakalise amandla kaJehova, ukuze ubonakalise kubantu bonke ukuthi ngempela iyaphila le ndoda. Haleluya. uJehova ufuna abantu abazoba imibhobho, abazobiza igama lakhe, abazomphakamisa ezizweni, abazomphakamisa phakathi kwenhlungu, abazomphakamisa phakathi kobuthakathaka, abazobiza igama likaJesu noma isimo singasavumi. Mighty Jesus, uJehova ufuna abantu abazokhuluma iswi lakhe, those who will spread the word of God ey'nsukwini zokugcina phakathi kwesimo, bakhulume ithemba, bakhulume ukukholwa, bakhulume ukuphila, bangaphikeleli esimweni kodwa baphikisane nesimo. Mighty Jesus, umoya kaNkulunkulu udinga abantu. Hallelujah. Udinga abazalwane abazoyidela, abazalwane abazomela iqiniso, abazalwane abazomethemba noma isimo singavumi, noma sekuhambe konke, noma sekuthethwe konke, kususe konke, usele wedwa, kodwa lithi izwi lenkosi uJehova ufuna abantu abazomveza. Mighty Jesus, uJehova ufuna abantu abazokhuluma izwi lakhe, uJehova ufuna abantu abazokhuluma izwi lakhe lize linambithe. Mighty Jesus, emlonyeni wabo. Lithi iBhayibheli abantwana baka-Israyeli bawela ulwandle olubovu, endleleni balamba, badlimana, basuthiswa. Namhla ntambama uJehova ufuna abantu abazokhuluma izwi lakhe ukuze linambithe limnandi njengemana. Mighty Jesus, bangalikhuluma izwi lakhe bazalwane, bayisola kodwa balikhulume, liphile elimini lwethu bazalwane, libe amandla elimini lwethu bazalwane, libe inkemba bazalwane ephilayo, kube isisebenzi elimini lwethu egameni likaJesu. Bazalwane, ngiyamthemba uJehova ntambama, ngiyamazi, ngimbonile. Haleluya. Empilweni yamathwala mina ngikhuluma ngoba ngiyamazi bazalwane, ngikhuluma ngoba ngimbonile. Haleluya. Mighty Jesus, evikela eyami impilo ethwala mina, enguNkulunkulu othembekile, angumelusi omuhle bazalwane, onguJehova ongabali, onguJehova ongadeli ngokona kwethu. Namhla ntambama uJehova ufuna abantu abazomphakamisa. Haleluya. Uthi buyelani ewundlweni. Haleluya. Buyelani ewundlweni elinguKristu Jesu, bonke abamaziyo uJehova, bonke abadedile,
bonke nabangamazi lithi izwi lenkosi buyelani ewundlwini. Hallelujah, mighty Jesus. Sisesekhona isikhathi, buyelani ewundlwini likaJehova, buyelani enkasimulweni, buyiselani inkasimulo empilweni zenu, buyelani kuJehova ukuze sihlanze bazalwane, ukuze sizohamba sinophawu lukaMoya Oyingcwele, sifihliwe isandla sesulu egameni likaJesu, ngoba wabathembisile abantwana baka-Israyeli, wabathembisa, wayiveza ithembiso nakithi ntambama. Usithembisile ukuthi abamethembayo banikele inhliziyo zabo kuye uJehova. Uyawubalwela endleleni, abathwale ngesandla sesulu egameni likaJesu. Ngiyambonga uJehova bazalwane, lithi izwi lenkosi ntambama bazalwane, singabantwana bakaNkulunkulu kusengakabonakali. Hallelujah, we still in the journey, sisalungisiswa ngenkasimulo, kodwa uthi mhla yobonakala siyawubonakaliswa kanye naye. Uma sibekezela, uma singaqini ukubekezela, siyawubonakalisa kanye newundlu lenkosi egameni likaJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga isikhathi egameni elihle likaJesu. Siyakhuleka baba wethu ongcwele, ise wenkosi yethu, sibongile moya kaNkulunkulu, ngibongile dwala lethu, ngibongile Nkosi ephila izwi lakho Nkosi yami lapho liyofinyelela khona kubantwana bakho. Nkosi yami lisize Nkosi, size izwi lakho ukuthi lithole indawo kuloyo naloyo oyolizwa. Nkosi yami athola amandla kaJehova ehlele phezu kwakhe kuleyo ndawo akuya, mthinte Nkosi amakhe besamlungisa beyisisebenzi senkosi egameni likaJesu. Father, I thank you, I bless your name in the mighty name of the Lord Jesus. Take your glory, Heavenly Father, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.